Ces violations flagrantes ont coûté la vie à l'un de nos soldats. Akangaka mukumve neza. Ces violations flagrantes ont coûté la vie à l'un de nos anciens supérieurs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le colonel Wiringoma, tombé le 24 février 2026, et continue d'ôter la vie de nombreux patriotes innocents. Ati ibitero bikabije byatwaye ubuzima umwe mu basirikare bakomeye bacu kandi bari bamaze igihe mu ngabo ziharanira impinduramatwara, ariwe koloneli Wiringoma wapfuye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2026, kandi ngo birakomeza gutwara ubuzima abandi banyagihugu b'inzirakarengane. Ces crimes ne passeront ni inaperçus ni impunis. La mémoire des victimes nous oblige et engage notre responsabilité collective. Iri tangazo rikagira riti ibi byaha biri gukorwa ntibizagenda uko nguko bitahanywe, ni ukuvuga ngo bazihorera. Ati tuzakomeza twibuke izo nzirakarengane, ariko bikagira iki, bikadusaba ko dushyira hamwe kugira ngo tubihorere. Nicyo bivuze hariya. Bakunze ibiganiro byacu kuri Rwagibusa official, ndabaramukije ndagarutse ku nkuru yihutirwa kugira ngo mbagezeho amakuru mu banyi n'amahanga na diplomasi, politiki ndetse umutekano, imibereho myiza, ubukungu, ubutabera n'ibindi. Hanyuma rero ikinzanye muri iri joro ni ukugira ngo ba bantu mwakomeje kugira muvuga muti abanyamakuru baratangaza amakuru y'ibihuha, amakuru y'ibinyoma, ntabwo nari kubyihererana kugira ngo murare mutamenye iyi nkuru. Kugeza kuri uyu munota rero ihuriro AFC M23 cyangwa AFC M23 yiyemereje ko tega amatwi wumve, koloneli Wiringoma yapfuye ahitanywe n'igitero cya drone. Muti urabikura he? Kuri ibi official nge ndabikesha iri tangazo risohotse none ahangaha ubu tuvugana, nta n'iminota ingahe irashira. Iragira iti communiqué officiel 28 février 2026. Riratangira rigira riti l'Alliance Fleuve Congo M23, mouvement du 23 mars, AFC M23 informe l'opinion nationale et internationale que le régime Kinshasa a délibérément bafoué le cessez-le-feu et a imposé une guerre totale à l'AFC M23, faisant de nos soldats et de nos populations civiles la cible, principalement les drones en dehors des lignes de front. Ngo ihuriro AFC M23 riramenyesha abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ku bushake bwarenze ku masezerano yo gutanga agahenge, hanyuma bugaba intambara yaguye, hanyuma yibasira abasirikare bacu n'abaturage b'abasivile, kandi by'umwihariko ku bitero bya drone cyangwa indege zitagira umupaka ngo zarenze imirongo zigera n'ahandi. Ces violations flagrantes
ont coûté la vie à l'un de nos soldats. Akanga kamukumve neza. Ces violations flagrantes ont coûté la vie à l'un de nos anciens supérieurs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le colonel Wiringoma, tombé le 24 février 2026, et continue d'ôter la vie de nombreux patriotes innocents. Ati ibitero bikabije byatwaye ubuzima umwe mu basirikare bakomeye bacu kandi bari bamaze igihe mu ngabo ziharanira impinduramatwara, ariwe Koloneli Wiringoma wapfuye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2026, kandi ngo birakomeza gutwara ubuzima abandi banyagihugu b'inzirakarengane. Ces crimes ne passeront ni inaperçus ni impunis. La mémoire des victimes nous oblige et engage notre responsabilité collective. Iri tangazo rikagira riti ibi byaha biri gukorwa ntibizagenda uko nguko bitahanywe, ni ukuvuga ngo bazihorera. Ati tuzakomeza twibuke izo nzirakarengane, ariko bikagira iki, bikadusaba ko dushyira hamwe kugira ngo tubihorere. Nicyo bivuze hariya. Ahangaha rero narababwiye mu biganiro byatambutse abantu mwavuga muti ibi official ntabwo Wiringoma yapfuye aracyahari. Ababwira nti uretse na Koloneli Wiringoma, uretse kuba bemeje ko Koloneli Wiringoma yapfuye, hari n'abandi bapfuye. Abandi bapfuye murabibuka, nabakomeretse, havugamo ba Koloneli, ba Majoro. Ndababwira nti Koloneli Wiringoma ko yari umuvugizi. Urumva igitero cya drone cyaza kigatwara Koloneli Wiringoma gusa? Muribuka ko General Innocent Ngahizi mu kiganiro cyabanje nababwiye ko Innocent Ngahizi bamufunze, ubutegetsi bwa Kinshasa bwaramufunze, bundi yari ingo yarakuwe mu mirimo afungishijwe ijisho, ariko baravuga bati oya, muri gereza ukatubwira icyo uburyo iriya nzu yawe iri hariya hafi y'ibirombe bya Rubaya ariyo bahisemo guteraniramo. Mukibuka ko nababwiye ko General Sultani Makenga nawe igitero cyagabwe haciye iminota mike ahavuye iminota igera mu 10, ariko umurinzi we niba ari Eric Kazungu kuri uburinzi bwe yarapfuye, kandi ngo apfana na telefone za Sultani Makenga. Abadutumye baratubwira bati abafite ibibazo byo kudatera akabariro, ababaswe no kwikinisha, abafite ibibazo by'imyuka mibi, diabete, umuvuduko w'amaraso ukabije, abagore n'abagabo mutakigira ubushake, mugari muganga Rugema akorera Inyabugo ku Kidirishya mu Nkundamahoro. Mwamubona kuri 078870 na 12849 na 072727568101. Abandi namwe mushaka kudutuma turahari kuri 0788444253 kuri bagira ubusa, niyo amazina murazasangaho iyo nimero iherwa na 33. Itangazo rirakomeza rigira riti ces crimes ne resteront pas sans conséquences. Ibyo byaha bari kudukorera ntabwo bizaguma gutyo nta ngaruka, tuzishyurira mu yandi magambo. Notre devoir est de garantir la protection de nos populations ainsi que nos soldats sur toute l'étendue du territoire libéré. Itangazo riti uyu mukoro wacu no gutanga uburinzi ku baturage n'abasirikare ku butaka bwose twafashe twabuhuye.
ariko amakuru nuko mwagiye mutakaza nuko mutabivuga muri iri tangazo. Nous rappelons que depuis plusieurs semaines, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23 mars, AFC M23, n'a cessé de dénoncer et d'alerter les partenaires engagés dans le processus de paix au sujet des violations répétées du cessez-le-feu ainsi que des massacres de civils protégés par le régime de Kinshasa dans de nombreuses zones densément peuplées du Nord Kivu et du Sud Kivu notamment. A Kawele Mweso Rutigita Kitazungura Rugeze Kitendebwa Kashihe Kiduvera Rubaya Rumbishi Warikale Masisi Kalehe Gasovu Nkokwe Gatoyi Minembwe Gasheke Murema Mberwa Ruki Motobo Onyaruhinga Mulumwe Mumene Murumwe Munene Rutare Kadasomwa Nyagisozi Nyabireki Kinyumba Nyabiondo Nyabikeri Miyanja Kisirosiro Munyantenje Misia ainsi que dans leurs environs. Akenshi ndabona bavuga mu za territoire za Masisi na za Karehe nayo hose aho ngaho ariko bakavuga bati tuributsa ko haciye ibyumweru byinshi ihuro AFC M23 cyangwa AFC M23 ritigeze rihagarika kwamagana no gutanga imbuzi ku bafatanyabikorwa babyiyemeje muri ku rugendo rw'amahoro, tuvuga uburyo hari guhonyangwa mu buryo busubirwaho amasezerano cyangwa se amasezerano yo gutanga agahenge, kandi tukagaragaza ko hari ubwicanyi bwibasiye abasivile bwateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mazone cyangwa mu duce dutuwe cyane twa Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo ari nka hariya Kawere, Mweso, Rutigita, Kitazungura, Rugezi, Kitendebwa, Kashihe, Kiduwera, Rubaya, Rumbishi, Warikale, Masisi, Kalehe, Gasovu, Nkokwe, Gatoyi, Minembwe, Gasheke, Murema, Mberwa, Ruki, Mutobo, Nyaruhinga, Mulume Munene, Rutare, Kadasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kiyumba, Nyabiondo, Nyabikeri, Miyinja, Kisirosiro, Munyantenge, Misia n'ahandi mu nkengero zaho. Aho birumvikana hari amazina agenda avugitse nk'ikinyarwanda, hari naho bamwe bavuga bati hariya n'ahariya hari ahacu. Itangazo rikagira riti malgré la constance et la gravité des alertes, celles-ci ont été délibérément ignorées, révélant un mépris manifeste pour les efforts d'escalade
et pour la protection des populations civiles. Atari ko nubwo twatanze izo mburo zizo ayo matabaza n'ibiki biragaragara ko mwabyirengagije ku bushake, ariko tuzakomeza gushyira ingufu mu kurinda abasivile bacu. Rigasoza rigira riti face à cette guerre généralisée imposée par Kinshasa, la FCM et M23 soutient résolument aux côtés des populations civiles demeure fermement engagée dans le processus de paix et réaffirme sa détermination à défendre et protéger les civils ainsi que leurs biens. Ati tutitaye ku kuba hari iyo ntambara ubona ko yagutse yatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugaba butera kuri 23, ntabwo turacyari ku ruhande rwose rw'abateye iturage bacu b'abasivile, kandi tukomeje gushyira ingufu mu nzira y'amahoro, kandi twiyemeje ko tuzarinda tukanarwana ku baturage bacu b'abasivile n'ibyabo. Rikagira riti fait à Goma le 28 février 2026 pour l'Alliance Fleuve Congo AFC 23, Lawrence Kanyuka, chef de département de la communication. Chef de département de la communication. Bikozwe ngo bikorewe Igoma ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 2 2026 kuri AFC 23, ikaba byanditswe na Lawrence Kanyuka ukuriye igisata cy'itangazamakuru n'itumanaho. Ndibaza rero ibi nubwo bamwe babyirengagizaga ariko byari urucabana n'ibintu byari bizwi ko Colonel Wiringoma yapfuye. Muti kuki naka tabivuze, kuki ibitangazamakuru runaka bitabivuze? Ntabwo ndi muri editorial line yabyo cyangwa umurongo ngenderwaho wabyo. Ikibanze nuko Bagira ubusa official mba ngomba kukugezaho amakuru. Ruguri yo turavugira tuti sinivangaga mu vya politike, ikibanze nuko nkugezaho amakuru. Ikibanze rero nagiraga nkubwire nicyo kibazo nako niritangazo ryihutirwa rya AFC 23 ritubwira ko Colonel Wiringoma passed away, yarapfuye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2 2026 agwa hafi y'ibirombe bya Masisi hariya bya Rubaya. Ntabwo Masisi ariko n'umusanzwe ni territoire, ntabwo nabwo nibeshye cyane. Yishwe n'igitero cya drone cyagabwe, bavuga ko cyagabwe n'ingabo za Kongo, uretse ko abantu baragenda bavuga ngo yishwe ku akagambane katwaye bari abantu. Urumva bavuga ngo yishwe ngo n'abantu ngo bamuri hafi, nuko se barangije bicana bari abakoronelira, barangije bakomeretsa bari se nagiye mbabwira mu biganiro byacu. Reka tubasezeraho tubabwira tuti abafite ibibazo byo kudatera akabariro, ababaswe no kwikinisha, abafite ibibazo by'imyuka mibi, diabete, umuvuduko w'amaraso, abagore n'abagabo batakigira akabariro, mwagana muganga Rugema maramusanga mu Nkundamahoro ahazwi nko ku Kidirishya Nyabugogo kuri 0722712849 na 072257568101. Ngaho rero namwe mushaka kudutuma turahari ku bwanyu, natwe muradusanga kuri 0722444253. Ubwo turaza gukomeza guperereza, ariko nababwiye ko babantu mwabikaga General Makenga ni Mutaraga nyine ni afande, buriya wabona ari Imana yamukoreyemo iravuga iti mbere y'iminota 10 bawigendeye kagiye kuba hano i Rubaya mu
nzu ya General Major Innocent Ngahizi. Hanyuma rero muhorane impagarike.